Ka Christmas kadai ka ayam ka bakerpang ya ki Kristan ha ka baki kenmau ya ka jingwan long brio uji su Chris sya ka ni ka perthai. Kum kadak ka jingla kamen hakum ka ni ka ayam sa Shisian Pat ka Giant Hills Development Society GHDS ringkat ka jinga tray lang bat ka Kublai Germany kalapen long ya ka program nek kamen Christmas bat ki kena ki bawan na ka long ying baduk. Ya kani ka program lapen long ha ka office rekam jong ka GHDS ka badan halum bi sentu mi mentru West Giant Hills District ha ka arpo artarik uno opera hajar arpulai. Kumban syupen kenmau ka GHDS ringkat bat ka jingat lang bat ka Kublai Germany kila a jingarap ya ki kena ki badan jingduna ha ka yok kakat da ka bapen syong school A na duk class 1 haduk class 12 bat menta usnam kila dan haduk shis pak live kusaungut ki kena ki bayu jing mentoy na kita ki arteli ki seng. Ya ka program la penyai da oba Dennis Kurkalang, coordinator ka GHDS ha ka jingadon lang u director ka GHDS, uphadar man bha pakem na lor ki staff bat kit khot ka GHDS. Hadir ka jingalang balingkot, ladon ru ka jingot ya okay Christmas, bat sam ru ya ki jing ais ngobha sya ki shispa lai kusangut ki khena ki bawan na ka long ying baduk. Ha ka bakut jong ka program la yok ru ya ka jingruai penbernia da ukaitor bapau nam ka jela uba bankier khar kongor. Bona berdiyang pi kuda pas ha exam yung pi congratulations kuda pasti ban kitbok kirwiyang batuntu pi la unang lai ha sucu pi hagis kure yung pi neni chikma. Hampan sa A level no A ya kalat kuwayo pi ya kesingerap kuwayo pi lambai sekresi tom yang iwaro kemhini. Epile kiban pas, mo kiban pas de nagaliang yang nagaliang yang ngas nyau dio nyau si ha WM kibafail. WM kibafail hari si pore yang pi. But kibafail tok itu kam singerap ha. Gitu na pili yang kibafail tok kam singerap ha yo lagi yo kisem kibadru. Yung kisem kam lagi singerap handrai nyau si wan mendayu wa em keperdi yang di em dua pas tu ci subjek. Lain em dua pas tang ci subjek le. Ki kena ki kuat bayar handrai pasti. Dia begini nganti dia kemuang. Kemuang. Ia tu ia handrai ki memang ia ia di. Di mana pun jenjar tayawi di mana si omi. Kau berkat cuy, kau coba berkati kemui lagi nak minta kebini ki kena. But pun berdiri yang pilih orang lepas di nang lepas. Di sini kita harus nak walang ba kerja kerelang walang Kublai Germany walang GHDS orang pun bagi kau lagi benda. Napun kikam untuk orang kerja lain school handai kiwi kikam. Dan kiyung kisam kibawa usnam dari China lembaga kerja kerelang kepada lately kiyung kiwi kedudukan kiwa dari benda usnam. But MKV nampur kikam ki training ke skur ko he po muralong ko nagmunta 11 12 sini ni humnai March humnai April tadani ya ketiga ke skur te kanila to lomba kasi krelang yung Kublai bekerja isias